Ka-eleksyon ng DC na kanila constituency. Henry, ublay utip hamha. Mga pendam nila diya kacingduay. Maong kublay trakenrat, tuay kanlong kakum kamon kajongmi. Lalakani kamday kamon kajongmi, ay bor yang abangan pediang ni kamon kajongmi. Ngayeng hangin namar ka bor ka ublay trakenrat, ulok penkop. Bat ngarungong. Abangan siya ngayon tiket, himot kimdang simo kimalawan ban pensay yang Banwan hakarukom ban ay cimut. Banong bakraw, pihak banyak konbet ya kanila eleksyon MDC. Kidon kibong, bakraw. Don kibong, bakraw. Kapati BBP kamday nakabanta jompi. Ngajuba bikingong, lalabiyong mga party BBP kamday ng tajonga. Nanganday nakabanta ka party BBP. At pagtabayit, kidon ro kibong. Pabihapan lang uamaliw MDC, banyong pansakri, yakari magajay pinriw. Henry kamukat pampatpay katakapor, kamot banginsong no haying, pansangeno, pansakri, yakari magajay pinriw. Unuksa, banunang muna ubabhatam, banubajanaitam, day u Dr. Batskam Merbo. Pek mapiyaw ni urang ba? Pek mapiyaw ni urang ba? Kano kasinyang ubanhay, pulano sa kari kajat benriw, sa kaimlang kasalang, sa kasinsyar kakhadar, kumuriw simet, watla umlang UMLA UMDC. Ngaong yaki, lalaw Dr. Batsham ula panlong usinyang ubanhay, sa kaimlang kasalang, pa sa kasinsyar kakhadar, ngaro ngaribanla panlong usinyang ubanhay, sa kamokro constituency. Pagpaytabayit, ngajuang barbor, pengawan sa kanila partai, ontang kumulambat ulambiang, ngawan haringkat kasap kapong, ngan numlet pai kumulambat ulambiang, ngan let pai haringkat kiai kibangapen ka nakasap kapong, kapablay ulapen ko para. Pagbabayit, hakari kiski kibaladap, ay kasing kublay, yung kartong dyan ka UDP, baru MLA itong kamokoro constituency. Ublaino siya diyan yung kajing sko politics, patwanra siya kamat yung kajing sko brew, pankedup. Henry kamkot tanghangta, kapan pauro yung kajing longjong kisiken hun, naman ka UDP baka NPP kaya lang. Pagbabayet doon kibang, doon kibakan no, doon kibakan to. Badon kajing aper jimot, hapdeng, bado say bat ubak raw. Lalo kertong dyan ka UDP, baru MLA ng NPP, kilapan niya kadup lang. Nga berbasay kanong lanjenge ngakot nga weri basay pangan keluk pangan piam banong banilang kaway nilang kaway nakayang jangin ado bastang nila dakong layo tiket mano-manoro kanong dan kajing per kabang ini banlong kabang ini ban buah mat kalong maging syakri hok ya ka mau raw constituency ya ka dong katan kabla dong kam sisay kiriw start kiriw syampang ban syakri ya ka riba kajat penriw. Pagbabayit, kumong, nanta, kipadba na kiway constituency, kipay kamat sa constituency, jong abat jong pi. Ngayon mo yung blade try kan rano, braay hangaya kasap kapong, umaga jiet niya nga. Ngayon ya kalat balik ay jingkren, sa maurin kren, sa nongkram, sa melim, pagipadba kiyaro, ya kalmaw kan raw constituency, na mga kajing start ka jong pi iway. Pagbabayit, hagan nila MP election maladap, ladang kiri orang ba kibaong. Kumbang iba ardan galit sa mokoro, surabe to ruti sikali, filadok ke election. Anday pagbabayit, katakamday kajing sisa, donro kibaong kumbang banusay, lalagi kuha pa niya kun election, let sa mokoro, mapit yung pagba kumutitong. Pagbabayit, kanikamday kajing sisa, kipagba jong kamokoro constituency ro kidon, kibaong. Oo, pilit siya ki, pisok panpinbiyat niya ki, namal bakimpat doon na kajing nang kajing staff. Majuong, kipada dyan ka mo kuro constituency, lagi kitang duna kajing staff, kiyang duna ha kajing siyapang, hakalenti banwat niya kajing staff, ngimday bando niya kajing siyapang. Kita kibong, mapilit siya mo kuro constituency, kano kabut pilapan niyo, kaparti kabadok, syuki roomdan, kasya kadot,